I go first. Acha, not that leka rongo say daba. Baleta na nungu time is very important. Malo. Ne, barongo ben. Na nungu gauna chiki ke leka talanga na gauna kem do sungu sa solia beau. Nungu gauna leka talanga rongo talanga non tomungu leka. Right bad gini ngai kem do biasa be on tagana leka rongo guri namba. Leka rongo. Leka rongo. Basta ngay leka rongo, babu. Ako na bakale leka ni rongo. Are same toto matare. All the alphabet there, na? Right one gini. All the alphabet there. What time? Yandra binaka, Ben Yandra binaka ba. Iko Ben Smith. Lako entendido. Kirman na mo. Yung sabi na kata na terusese na baba. Dona jacket binaka dar jugo ko ni kuha. Yo go baka kote ni bunaw go. Kote ni bunaw. Ko tal-tal ba kalilay? Tal-tal ba kalilay? So nanguna tal-tal, so nanguna tamata daka dundara na. Yandra binaka. Acha ko sarango da chiko nomro tal. First of all, you say good morning to the listeners. Oh, everywhere around Fiji. That's a must. All the listeners, all the drivers, all the taxi drivers, minibus drivers. Yandra. Ira sinival seni Yandra binaka. Ira mutako. Ira driver mutako kir kuha. Tombong kay kamida. Sonan driver chiko nongono ko they driving without the license, babu. Lebu saranga may keli kir kem do na public convenience nangona kem do bondo kina na. Ano banda ni kinaben? Public transport, babu. Oh, public transport nangona kem do bondo kina na public transport goro na kina se bondo mo takasa na bangaron chika ira toronyira malay sinik ke nangona sa na donga ya sa lenga tali kem do. Red bad gini. Betul dona driver na minibus. Koko sa driver ngai biya muri na dolai suba way na. Koko lako boleh ka sawani halfway sawani boleh ka dolai suba. Koko sa reda na office pati kena LTA sa chiko nangon chala. Koko sa stop palelai koko turn around ngai come back to Nosuri. Come back to Nosuri sa boso korto na passenger. Hey, dapat sales mo Italia Nosuri. Kita sa bondo ike. Sabi lako suba. Dapat sales mo Italia Nosuri. Ngai boso koki sa boso ta. Kau sa sangat chiko na license. Go may keli pinakatakin go no nangono may baule po nangon salam balabu ya. Minibus la ko jeng gero to sota VLT drama keleng angon salang gay sombang ubang gorto no passenger. Hey, kito ber chuko awa usali pa susu mantay tumbo. No na sombungan gay rampalakan to na dawan tata Michael, ito na tako si Madalo ya, baby. Ko bita sarana ven na passenger to sa kaya saranga ikya. Saranga pala kanta na tawan. Bro saranga nindro nirida na LT ni kondo rongo di talo nong ane LT bukta giko. Miss ye kami dangay mo ni daba. Kami dangay kachi. Orang ngoda chiko na bro talo nombal tani lew ni balangi kem do talo no tiko. Why you talking about white girls, right? Ay? Kem brutal no tago chiko na sona lew ni balang. Iya na eloni balangi babu. Kipaka koy ko sa chiko dona singa na makete sala ko may dona eloni balangi sabi talono bote keiko. Sabi meet bote keiko sa kita ka dona date. Korto time sa talono donon. Right bad Miguel, right bad. Kipaka korto sa bosa sota 9 o'clock. Basap sa baban don na talono. Iyo, one. Oh, baka doon na nunggu friend. Neda no Lisa. Ako may balang Lisa. Eleni balangi may be. May Australia. Eloni balangi may winning buka. Ako Eloni balangi may winning buka. Ako Eleni be? Australia. Australia. But I don't know when Australia, Melbourne, Brisbane, or Ellington. I don't know, somewhere. Kailang mo yung besuta vindo na kotse ko na hotel. Ko na specialist buniway. Wow, Lisa. Lisa. Ito review ko na matanggalit mate sa review ko na tegbo ba na mate. Kailang mo yung besuta vindo na buhay ni Vichy. Nitong ko friend open. Kaya ko ba rosa vin ko sa domoni ko sa rangakla. Ni nice skin tone color. Kasi mango, man, I just love the Fijian boy. Mango, iyo, so tabi now. I just love the Fijian boy because they are strong like a bundi. Yeah.
Lisa, Benny, I got a conference in Suba. Can you come with me, baby? Wango Penny, anytime, whatever you say. Of course, job chicken don hotel may Nanji. Singa rungole dabatan. Rola ko may Suba, log may don conference di kani Ministry of Health. Uli sangi may zakaba na dam ko na irando present On the presentation. don na presentation. Ko di pala ko may tungo na preservation. Preservation. Yun na time Lisa sala ko kita kana presentation ibig sa tiko Ben. Ben sabang ko, baby, you just sit down there sa mando Ben. Ni ko kila rever na buni wa isa chiko kya. Ngai mando chiko Ben ngo no. I was like, no baby, you just sit down over there. Sometime I'm gonna ask you something. You just translate because your job in the hotel, you know, you only serve the tourists. Wango Lisa, wango Penny. Okay, baby, anytime. Ngai vamadalay kya Lisa baleta na dengue fever sa lako chiko nongo kosa vamadala na dengue na fever na lako mai na namandamo na matanggali ka wango do kindadala do garon talanga na there is a mosquito. There is a mosquito which is black and white. That's a very dangerous mosquito. But hang on, Penny, what's the mosquito? What do you call that mosquito in Fijians in Bero Penny? The dandakulay. What do you call it? Vamadala sarado na tamani screen. Lisa sabang Lisa, please, ladies and gentlemen, you gotta be careful. All the doctors and nurses that when your patients come to the hospitals, when they come to the na chiko na valimbula lebu na medical center. Medical, na clear na naman ko chiko vale lebu ndo ba chiko. Nago clearance sale. Na clearance center may. Valeniway. Yeah. Health centers. When they come, you have to know. And you have to teach the people in this country of the mosquito that carries the dengue fever. It's the black and white stripe. Mosquito. Hang on. Penny, dami juga. Wait, hang on. Balita sona turang ni Vici, turang ni Kila. Penny, sweetheart, what's the mosquito? What's that black and white mosquito in Fiji? How do you say it, Penny? Oh, the dandakulad. Waray kasi kung dandakulad, siya nga tali ni dengue fever. Sa dua tali na ka. Gore sa kick the pocket. Thank you very much for your time, Babu. Pinabali mo. We'll talk to you again tomorrow. Naka dandakulad.